ushimwe mana, ushimwe mana, ushimwe mana, waraturinze mu bikomeye wadutabaye. Ushimwe mana, ushimwe mana, ushimwe mana, waraturinze mu bikomeye wadutabaye. Ushimwe mana, ushimwe mana, ushimwe mana, waraturinze mu bikomeye wadutabaye. Ushimwe mana, ushimwe mana, ushimwe mana, waraturinze mu bikomeye wadutabaye. Ushimwe mana, ushimwe mana, ushimwe mana, waraturinze mu bikomeye wadutabaye. Ushimwe mana, ushimwe mana, ushimwe mana, waraturinze mu bikomeye wadutabaye. Yesu yabikoze turanezerewe, ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Ibintu ni byiza, ibintu ni byiza, ibintu ni byiza, ibintu ni byiza. Ushimwe mana, ushimwe mana, ushimwe mana, waraturinze mu bikomeye wadutabaye. Yesu yu kama mu buryo bw'omezi bituma abantu benshi bizigira Imana rurema. ngoma y'umwami itariyo niho Daniyeli yateregwa mu bwobo bw'intare. mani muzigama mu buryo bw'omezi bituma abantu benshi bizigira Imana rurema.
ibitangaza abakwizigiye ntibazokogwa n'isoni uri umwizigirwa nyakuri Imana rurema ibyo wasezeranye utegerezwa kubishitsa shimwa Mana we ukora ibitangaza abakwizigiye ntibazokogwa n'isoni uri umwizigirwa nyakuri Imana rurema ibyo wasezeranye utegerezwa kubishitsa cyangwa abana biwe ngo babe abasegerereza kubora oyama yitwararikiriwe bigatuma n'abandi bizigira Imana rurema kubakera usanamu bororotsi yahebwe cyangwa abana biwe ngo babe abasegerereza kubora oyama yitwararikiriwe bigatuma n'abandi bizigira Imana rurema shimwa Mana we ukora ibitangaza abakwizigiye ntibazokogwa n'isoni uri umwizigirwa ekuri Imana rurema ibyo wasezeranye amasezerano yawe turirimba reka turirimbe twese tubyagutse tunezerewe tukubona amashyi kugira ngo arimara hari impamvu nyinshi zituruka muri inzira
yacu muri no paruwasi ya Nyakabiga. Murabizi dukoraniye hano muri buno butumire. Igituma rero dukoranye ni uko umuryango wa Nimenya Emmanuel umaze imyaka irenga 25 bubatse urugo. Rero bakaba baje gushimira Imana, bahimbaza yubile y'imyaka 25 kandi birarekuwe n'imyaka imaze kurenga umunsi mukuru barawuhimbaza. None rero turabakiriye mu ngoro y'Imana, turabakeje kuko iki gihe kigiye Imana yabanye nawe, kandi tukababwira n'ishengero ry'Imana yaje gufatanya namwe n'umuryango ngo duhimbaze iyi myaka mumaze 32 mwubakanye mugikunda Imana, kandi Imana ikaba yarabahejeje ibibondo. Reka rero dusenge Imana ibane natwe muri kino gikorwa. Ishengero mwese turabahaye ikaze. Data mu izina ryawe ryera, dushimye izina ry'icubahiro, tunezerewe no kuba imbere yawe mwami mwiza, kugira ngo dushigikire uku gusubira gusezerana k'uyu muryango Nimenya n'umupfasoni wiwe babanye batava mu isezerano. Ubagirire neza Mana yo mw'ijuru, tugushimira ko wabahaye ibibondo, tugushimira kandi ko wabahaye umuryango munini nk'uyu, hamwe Mana ubabaye n'ishengero n'aya mashengero twakoraniye hano n'iryo shengero rya paruwasi ya Nyakabiga gusa, ariko harafise umuryango wawe gusa. None aka kanya tuza kumarana kose turakwihereye kandi turakwiragije ubwiza bw'Imana butubonekeko, maze mwene yongere gushimangira ikidodo ku mitima yabo, bashishikare gukomeza urugendo batanguye. Nuko abaririmbyi bagire neza n'umurongozi umurongore, igikorwa cyose gikorerwa muri iyo ngoro yawe gihe ishimwe n'icyubahiro izina ryawe, tubiseze mu Yesu Kristo umwami wacu. Kumva igikoranyije hano, reka dufatanye kunezerwa, dufatanye na Papa Joy na Mama Joy, kuko si benshi bashika kuri iyi ntambwe, ariko n'umunezero udasanzwe barishimye cyane. Reka turirimbe indirimbo y'Ijana tunezerewe.
babana ubuzima bwabo bwose Imana ikibazigamiye kuri iyi si. Imana niyo yashyizeho iryo banga igihe yereka abantu ba mbere Adamu na Eva. Yesu Kristo nawe awutera iteka igihe yatawe muri kandi Galilaya hamwe yakoze igitangaza cyiwe cya mbere. Uyu munsi rero ni umunsi w'agahimbare kubona twifatanyije n'uyu mugabo n'uyu muryango wa Nimenya Emmanuel na Ndikumana Jacqueline muri iki gihe bariko bashima Imana ingene yabagiye neza, none bakaba bariko bibukiriza indahiro zabo basezeranye igihe bubaka urwabo ko bazoguma mu rukundo no mu kwizigirana ubuzima bwabo bwose, hakaba haheze imyaka 32. Reka rero mujyaniye maze dushishikare kumva porogaramu. Imana yadutegeka ntangere turabishima. Awe ni Mungu kuwa Imana kusiga Mungu
iteka kandi turagushima Emmanuel na Jacqueline n'umunsi ukoranije abantu batari bake mbere bavuye mu mihingo bitandukanye baje gushigikira amasezerano izindagano kandi tugusubira gusezerana ko uko Imana yabahuje n'ubu ariko bakiri batera iteka n'abashyitsi. Murabona ngaha turi kumwe n'abashyitsi bangikije hirya no hino batera iteka na nyakubahwa umutambukanyi w'umwepiskopi musabe ashike hano maze aramuzishengere. Shengero ry'Imana ndabakubiriye mwese mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Kuno munsi hejuru twaje hano mu Nyakabiga tuje kugira ngo dushigikire umuryango wa Emmanuel na Jacqueline basubire amasezerano imbere y'Imana n'imbere y'ishengero. Turashima Imana ko Imana yabanye nabo yabakengurukiye ko mwashoboye kudukoranya kandi ashima Imana ko mwashoboye
gihe ishobora kuza ariko yafatiriwe, ariko yavuze yuko anezeranye namwe kandi ishengero ry'Imana yantumye ngo ndabaramutse mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mwakirizo ntaco. Rero turabakeje, Imana ibandanye kubana namwe, Imana ibandanye kubagirira neza. By'ukuri turanezerewe, tunezeranye namwe, Imana y'umujuru ibandanye kubashigikira no kubakoresha ibikomeye mu muryango wanyu no mu ishengero. Imana Data wa twese yo mu ijuru ibahezagire. Murakoze. na Archidiacre Rivera Shaman Emmanuel Manirakiza yazananye n'umutambukanyi wiwe nabo baza kutubwira ubutumwa bashike hano baramutse ishengero. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe muri akandi. Amazina abantu baravuga nagenye ubu n'umushenyi wanje. Yesu nashimwe. Mama ibisigaye ndaza kwibuka neza hariya kandi turanezerewe kuba baratwizeye ko uyu munsi kandi nyakubahwa pastor muri paruwase akaba yemereye ko tugira icyo tuvuga. Yesu nabahezagire cyane. Turi kumwe na pastor Gertrude asanzwe ari umupasiteri muri diyoseze ya Matana ni mu bucidikoni bwa Bururi paruwase akayibandanya ashike hano aramutse ishengero. Yesu ashimwe. Ndababwije mwese mu izina rya Yesu. Uno paruwase ya Nyakabiga kandi ndashimira Imana yo mu ijuru kuba nyakubahwa pastori atwakiriye hano. Jewe ndi hano nezerewe cyane kuko Imana yaduteye iteka ikatwemerera ko uno munsi tuza gushyigikira umuryango wa Emmanuel na Jacqueline n'ibibondo bafise. Turanezerewe cyane kuko Imana yaduteye iteka n'abakristo bacu muri paruwasi ya Gatanga dukorana ibikorwa by'Imana neza kandi Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Turanezerewe kuba hano twaje kubashyigikira nk'abakristo bacu nk'abavukanyi bacu, umuryango mwiza Imana yazigamye baciye mu bibazo byinshi, Imana ibana nabo. Turi hano tunezerewe tuje gushyigikira amasezerano yabo kandi twazananye n'abandi benshi bari hano nk'umuryango nk'abakristo. Reka nsabe kumbure babyaguke, sabe na Nadine Yesu amuhisha umuvukanyi wanje abi no mu gisagara aho naraye. Mani muhezagire cyane. Twazananye na mubwiriza mwarimu dukorana tuje gushyigikira umuryango, turazanana n'abandi ba Kristo. None rero turashimira Imana yo mu ijuru yakoze byose neza. Shengero muranezerewe, natwe turanezerewe. Haleluya. Mana ni nziza. Haleluya. Mana ni nziza, ni nziza. Jama kuba kuririmba reka neza akoze byose neza. None rero bavuge neza, bahezagirwe, bakomere mu masezerano yabo, barakomeze kubana nabo. Haleluya. Shengero ry'Imana dukomeze gutera imbere urugo rudasanzwe kandi Yesu arakoze. None rero turashimira Imana yakoze. Bisigaye sinirwa ndavuga byinshi nk'amazina bayavuze jewe kuko siganzire hano benshi baranzi kandi hano bahafise abakristo benshi kandi ndabona umugisha imbere yanje n'ubundi nzorumaza. Amen. Abambira Yesu arakoze aragahezarirwa. Murakoze nyakubahwa pastori kutwakira. Yesu n'abamugisha. Muri paruwasi Gatanga akaba ari we arongoye paruwasi Gatanga. Hagati mu ishengero ntitwaje twenyine abandika ariko twateye iteka umuryango waduhuje
waduhuje n'abakozi b'Imana imbere yacu. Nabonye nyakubahwa umwepiskopi wa Ligue Methodiste Musenyeri Deogratias, nabonye ibintu bihimbaye, na turi kumwe kandi nyakubahwa umunyamabanga ajejwe intwaro muri diyoseze nyakubahwa Kanoni Israel. Turi kumwe n'abandi benshi rero ariko kwiyumvira ni tubikore turi, reka dusabe twese abashyitsi baje muri urwo rubanza mwese muhaguruke mu izina rya Yesu, muhaguruke kandi n'umwepiskopi yazanye n'umutandukanye n'ibindi. Reka rero tujye tuhakaze mutubabarire kaze umushyitsi yagiye kubonana natwe muri urwo rubanza, nyakubahwa Musenyeri Deogratias arongoye Ligue Methodiste, aramutse ishengero. Kaze atubatse kugira abashyitsi bose. Yesu ashimwe. Haleluya. Turababwije mwese mu izina rya Yesu, kandi tubakeje Emmanuel na Jacqueline. Turanezerewe cyane ko muri kuba akarorero keza n'abandi bakwiye kwigana. Hanyuma rero nta byinshi nza kuvuga kuko naje uje gushyigikira ku rubanza rw'umuryango, kubera ko navuganye n'umwepiskopi n'amajambo aza kuvuga hano mu rusengero bikageze ngaho hari Yesu ahetse. Murakoze cyane. Ariko kandi turasaba abatubabarira, turasaba abajarongoye kohare himbaza yo mw'iremero, kuko nawe yategekera bano rubanza ashikiye hano aramutse ishengero mu izina ry'abandi. turega kandi muri Anglikane turawubahiriza cyane, ubundi ho twari tukabandanya. Ndakengurikiye cyane nyakubahwa pastori aduhaye aka kanya. Turanezerewe cyane kubana n'uwo muryango, twaratumiwe mu muryango wa Emmanuel na Jacqueline n'ababyeyi bacu muri korali himbaza. Nicyo gituma mubona turi ngaha, badufitiye akamaro kanini mu gikorwa cy'Imana, baradushyigikira bose arabizi. Rero turahimbawe no kuba ngaha hantu, kandi turabakeje kuri kano karorero keza bariko baraduha. Imana ibahezagire. Kuko ntatomboye neza, pasiteri Andre ni mukuru wa Jacqueline na Emmanuel baravukana. Reka rero nsubize mikoro. Uzabikora cyane ari haruguru mu nzu yawe, abana bawe bazoba nk'utugene bayawe bakikije ameza yawe. Uko ni ku muntu w'ahoraho azohirwa, uhoraho azogumisha muri Siyoni. Nawe uzobona ibyiza biza kuri Yerusalemu, iminsi yose uzobaho, mbere uzobona abuzukuru bawe. Amahoro abe mu Isirayeli. Nakire ijambo ry'Imana. Thank you.
umurongo wa gatatu n'atanu cy'izaburi ngo umugore wawe azagira gute? Tusome umurongo wa gatatu umuntu afise bibiri ngo umugore wawe uzabamo nk'umuzabibu w'amacana. Amen. Birabaye. Abana bawe bamutizereme kwa Elayo bakikije ameza yawe. Abana n'umunyarukuru w'ibitangaza muhaguruke mutange indirimbo yanyu mwari bahezagire uyu munsi rero birabaye. z'amashuri ariko nta kibazo byose biragenda neza. Imana ishimwe cyane. Hariho n'ubundi atari kumwe natwe kandi ari ngaha ku mpamvu z'akazi, nta kibazo, byose bimeze neza. Turashima kuko tubonye tugeze kuri uyu munsi, kuko tubonye tugeze kuri uyu munsi.
Haleluya. 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 Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Reka rero twaka umwanya dukoreshe umwanya neza. Banyakubahwa abakozi b'Imana mwese mu cyubahiro ciwe, uyu munsi uri hejuru dufise umunezero ntangere wo gushimira Imana. Turashimira Imana itangaza bidasanzwe Imana yagiye idukora. Icya kabiri, turashimira Imana kubona dushitse kuri uyu munsi. Uyu munsi w'umunezero twarawuteguye, turanawusengera. Nk'uko mwarabyumvise, umunsi wa yubile y'imyaka 60 y'uwanjye y'amavuka n'imyaka 32 tugize ubukwe. Mwumve neza mutegere. Yubile bayigira mu myaka 25 cyangwa imyaka 25 nayimiriye ko mbeza igice cya mbere cy'ubuzima. Yesu ashimwe. Ubu igice cya mbere cy'ubuzima naragihejeje, ntangiye igice cya kabiri cy'ubuzima. Ni nacyo gituma uyu munsi turiko turashimira Imana muri igice cya kabiri cyanjye ubuzima. Imana ishimwe. Twubakanye n'umushinga wacu. Haleluya. Haleluya. Uyu rero turakundana cyane kandi ibyo mufite abana ni bamwe. Nagira ngo nshimire ababyeyi bibarutse uyu mufasha wanjye. Imana ishimwe. Imana yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerwa. Singomba kuvuga byinshi. Nagomba nshimira Imana kandi hari ibyo nza kubika nza kuvugira hariya. Nagomba nshimira Imana ko Imana yatuzigamye, cyane cyane yaranzigamye n'imfubyi. Imana ikunda kugira abavukanyi barabizi. Yanzigamye n'imfubyi kuva nkiri umwana mutoya gushika uyu munsi nkaba ndiho ndumutama. Imana ishimwe. Kandi Imana ni itangaza. Uyu nawe twagiye guhura nawe yabaye imfubyi ariko agira ababyeyi beza. Imana ishimwe. Hanyuma twese turarushima Imana. Ibyo turarushima Imana. Kubw'ibyo ndiriwe ndarambiwe, dushima Imana ko yaduhaye urubyaro. Nagomba kandi nshimira Imana uko umuntu ahagaze mubi, atari umunsi bangombe nkagira agisida sinajya mu bitaro n'umunsi n'umwe. N'uyu munsi bangombe sinaryamye, barandyamutse umugoroba ngataha. Urumva ko Imana yakiriye itangaza. N'uyu nawe arabyibuka. Reka rero kuvuga. Rero turashimira Imana. Reka ndakivuga. Ko n'abana bacu kandi barajyana. Nyakubahwa Musenyeri igihe twagiye ubukwe rero yari yakoze urubanza rwawe. Urubanza twakoze dushima Imana ngo yooo abafashe kuwa Mungu tunataka kusema yote wanataka kuingia kama jambo la Mungu na kukomesha
wemereye kugera kuri uyu munsi ndawunezerewe rwose. Hanyuma rero kandi ndanezerewe ndabye abavukanyi bari hano bo ku musaraba mwategetswe n'Imana yacu ngo muze kudushyigikira. Imana yo mu ijuru ibanezeze. Turabahaye ikaze mu izina rya Yesu. Numva ndabanezerewe nongeye kubaha ikaze murandunga sifashe ikibanza cyawe nyakubahwa, ariko numvise umenga baducisha. Hanyuma ndashima Imana itugejeje kuri uyu munsi, ndashima Imana yabanye natwe tumaze cyangwa iyo tumaze twubatse. Imana yabanye natwe. Nagomba ndababwire ikintu kimwe cyafashije umutima wanje kugeza n'uyu munsi, kandi rero ndababwire burya rero tuzobare tuza akanwa kacu umuntu ariheza agira cyangwa akivuma, sinzi ko mubizi. Hanyuma rero nagomba ndababwire jewe ndashima Imana, kuko ndashima Imana cyane iyo ndiko narabuvuka yo mu muryango hano. Musenyeri abagoye Libre Methodiste arabizi ndi umwigeme, ndamushimira cyane, nongeye kumushimira rwose kuri iyi tariki y'uyu munsi, kuko impanuro yampaye ndi umwigeme. Ndibuka amajambo aho yambwiye, amajambo abiri yambariye turi ahantu ku gatwe iwacu iyo mvuka. N'ubu amajambo kugeza muri uyu munsi aracyamfashije mu rugo rwanjye. Yesu namumperezagire. Hanyuma rero icyo nagomba kuvuga ni iki: mu buzima bwanje narabayeho n'umwigeme nteze ubwoba cyangwa imbabazo n'umukenyezi n'umushingantahe wubakanye nabi. Nabayeho nimbaza kandi nizeye ubwoba. Hanyuma rero nabwiye Imana, uranzigama urandi. Hanyuma rero uhuza inama akazombita ikofe. Nagomba ndababwire yemwe naho murara ntafise umuntu ntagira itagira umuntu. Ndiga nawe waje yinjiye ku kayaga arabizi, afise amafaranga atayafise ndamukunda. Ndashima Imana yampaye umugabo atanyibukije ubupfubyi, yabereye mama ambere y'umuryango wose. Rero byatumye anyibagiza ubupfubyi ngo aseruke gashira mu boroho byose. Nkamubwira ibinezeza, nkamubwira n'ibigabaza. Icyo ndagishimira Imana. Ndashima Imana yabaye icyo gitangaza abakunzi. Ubutunzi ndutisha ubundi butunzi bwose mu rugo rwanje. Icyo kiranezera umutima wanje. Rero ndanezerewe kuri uyu munsi. Ndashima Imana kandi nagomba nababwire ikindi gitangaza Imana yakoreye. Imana yazigamiye abarere, akaba akiriho nanjye nkiriho, tukaba umunsi tubakanije kwitwaza uyu munsi. Akaba yongeye kuba amarere kandi umunsi. Murakoze Imana nishimwe tugejeje kuri uyu munsi. N'Imana yacu ibihe byose hariho amajambo ampumuriza
ngaho nateruye mu kuvuka nzobageza no mu zabukuru ndiwe bazorinda bateza izi ntibahe. Haleluya. Nuko rero ndoreze mbere n'abubatse kera bagaca basubira kwibuka ka kera n'abakene bacu bakaba batabifuza ati ese nanjye ni ukwinjira muri ubwo buzima. nimuze dusubire musezerane babyumva mutere intambwe na marene na pare mushike hano musubire musezerane. ariko umupfasoni avuga neza tumuha amashyi menshi. kandi n'umugabo yagize neza tumuha amashyi menshi. ijana na mirongo ine na zine gusubira gusezerana. muramaze kubandanya isezerano mwiyemeje mwashyingiranwa mu mubano mweranda imbere y'Imana n'imbere y'ishengero igihe mwashyize urwanyu mugasezerana ko muzoguma mu rukundo no mu kwizigirana. nibyo twiyemeje. muri iri sezerano mumazemo imyaka nk'iyo 32 muramaze kubandanya rwa rukundo no gushyigikirana mbere byose muzoba mukiriho mwese. nibyo twiyemeje. muramaze ko muri iri sezerano ry'urugo rwanyu muzobandanya gushinga intare y'Imana ubuzima muzobwana rwose kandi mubihimirize n'abana muri ko mu kubarera akarorero keza no kumenyekanisha Imana mu butatu bwayo bweranda. nibyo twiyemeje. musubire mu muri leta zanyu zishobora kuba atari zimwe za kera no munsi zikaba zimeze neza. none reka dusabe ikigikoni aheza neza inombere. Mana yo mu ijuru twagushimije cyane amasezerano y'abavukanyi n'imbere ya Peteri basezerana imbere yawe bakaba bamaze imyaka 32 mu buntu bwawe bw'igamba cyawe cyagumanye nabo igihe basezerana bashinga zitezongere zirarere ikimenyetso cy'uko igikorwa watanguye muri bo cyo kuba akarorero mu bana mweranda uzokibandanya igihe cyose bazaba bakiri muri iyi si. heza ry'isi ndetse mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'amahoro mweranda. amen. ibintu biraryoshye reka n'igene leta yamikiye umukunzi wiwe umushusha. nawe amusubize mu muvana ibintu biryoheye u Rwanda kandi maze bapfukame Mana y'amahoro kandi uhezagira abasabyi bawe ucuncurire kuri bo umugisha n'ubuntu byawe kugira ngo babandanye kubaho ari abizigirwa babaruke hanyuma murabane hanyuma muhoberane mutezane
isenyura ibihome maze ubwami bwawe buze kubwa Yesu Kristo. Bavutse bwa kabiri Yesu nashimwe. Ndamukunda Yesu wamuririnda tuyataba Yesu twari kumenyana watuyana mu ngoro y'Imana nuko Yesu yatugiriye ubuntu. Amazina y'uwanje pastor yavuze ni Mandela Kisa Emmanuel. Ndakunda Yesu. Imbere yo kubandanya kandi dufata umwanya mutoyi uyu munsi twaje gushyigikira uyu mupfukanyi umukozi w'Imana Liberenya Emmanuel. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Izahuri wagisome ijana na 28 iravuga ngo harahiriwe uwahoraho wese akagendera mu nzira ziwe, ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga, uzonezerwa, uzohirwa, umugore wawe azoba nk'umusare wawe cyane ayarwa mu nzu yawe, abana bawe bazoba nk'imitwaro yawe bakikije ameza yawe. Ko niko umuntu yubaha uhoraho azohirwa, uhoraho azoguha umugisha ubi Siyoni, na uzobona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose uzobaho. Mbere uzobona abuzukuru bawe. Amahoro abe mu Bisirayeli, amahoro abe mu rugo rwa Nimenya na Jacqueline nibona Imana yabahaye. Utumira kumujana hafi dawe yasiga nibagira. Nimenya Emmanuel n'umugenzi kuva tukiri abasore kandi twahujwe na Yesu. Avuka mu ntara ya Bururi, ngavuka mu gisagara cya Bujumbura muri zone ya Musaga, twahujwe na Yesu. Kandi Nimenya Imana yaduhaye intego nziza tukiri abasore no gusengera hamwe turi babiri. Warasengewe sheri wanjye, warasengewe. Nenda gukora ibikorwa by'Imana turi mu masengesho arabyibuka Imana iraza ntakureka murahamuke akore ibikorwa by'Imana kugeza isaha. Ndashima Umwami Yesu kandi Nimenya twabana kuroberana n'ubu turacyasengerana n'ubu turacyategeri n'ubu turacyakubanikwa. Yesu nashimye kandi kiri Imana dukoreye. Jewe Imana yampaye abana 9, abakobwa 2 n'abahungu 2. Nawe abakobwa 3 n'abahungu 2. Mbega yeye Imana yagize amasiya yeye. Ikindi kinatukorera naraga ubitaro umuswarine naje mpagaza nta munsi wari mwendajya mu bitaro ndajya mu bitaro naje naho munsi bavuga ngo n'uko tubabwira na kwitwa turamukuvuga tugiye kuvuga ubutumwa bwiza buganira niko dushimira uyu munsi ni umunsi ukomeye. Gushima Imana ku myaka 32 mumaze mwubatse wanyu mukivugisha kimwe. Hari usanga bari mu myaka 10 bakishivugisha 5 cyangwa 10 ariko n'ubuzima
mu buzima bwo gukorera Imana. Tega ugakorera Imana uzi. Erega hari abashinzwe bakaba beza kiba mu gace k'Imana muri bo. Yesu kuba Yesu yabukirije, Yesu yabuhinduriye, Yesu yabukuye mu rupfu abadufitana mu mirimo, Yesu yabuzuye, Yesu yabuhaye amahoro, Yesu yahinduye ukuboko. Ibintu byose biri ntare n'abayobozi ntare ubiyashyize biri kuri ndabahindura. Ubwenge bw'abana bato twengana erega mbega ntuzi ko hari ingo hariho abakenyezi mu ngo zimwe zimwe atazi kubona iryinyo ry'umugabo wiwe, ugasanga hariho abagabo atazi kubona iryinyo ry'umukenyezi wiwe. muravuga yo n'amarushwa mbega twebwe munezerwe umukenyezi wawe iki kigo nica nezere umukenyezi wawe wiwawe akuneze jewe ndabazikora bamuzukuru babiri uyu nama ndamubwira yashira abakobwa bambonye ati papa bashobora kumubaho wowe wese wati hano kumuramutse yesu wati batanga yesu nateka kandi arasumba ko uzaba umukambere kuva mu bihaho kuva yesu nashimye natyo niteka ikomeye n'umuntu kubona urushize abana bakanezerwa kubera igihano cy'umuhungu abana bakagenda kwigereza bakagenda kwigereza agenda amaruswa agenda amahoro kandi nawe ariko bamusanga bahira mu ngoro y'Imana ugasanga barasenga ugasanga bararirimba ugasanga bari kunyekanaka mugera mu rugo ugasanga n'amagorwa intare neza kino munsi aborohereza uko bambaye ko Imana basengere kandi batunganye iby'urugo rwabo. Usanga bakengurukira Imana kandi bari kunagana n'umugore amufashe bogera bagasenga bafatanya amaboko uwo Yesu nashimye turagize kutuzuza hariya turasa urugo rw'abantu bagiriwe abana intahe mwabonye kwa papa na ndazi yuko mperuka ahantu hamwe muri uwo muryango umwana w'umukobwa arangije kaminuza ariko ashima Imana yaravuze ijambo rikaba mu mutima wawe ati Imana izomfashe ndongo umugabo ameze nka papa yarahawe ingene se abungabunga mama we noneho papa yarabiranga ati uzi niba uri umukobwa ati yarose umuhungu ndabageze neza umutima umaze kurwanya n'umutari icumi cy'ukwezi kw'indwi ndetse nashimye Imana kuba ikomeye kandi nabigeye isengesho mwamusenga murahita y'umwana akabona Imana uzomufashe n'igihe kigiye tumegamurire uzomutora y'isoko iyumvire ikintu utazokurangura mu buzima bw'iwawe ntibakurangura bakurangira imyumbati bakurangira ibitoki bakurangira ibiharage ariko bari guhitamo kuba mu buzima bwacu bwose amateka y'isoko daribari mugemerera n'ubuzima bwacu bwose niteka sheri wanjye mu minota 30 mu isaha nzobashitse Yesu nashimye hama rero twari gushima wari umunsi umunezero ukemera Imana data twese yakoze ibandanye twakomereza mu buntu bwabo abandi bafite Imana yagendereza mugabo bari mu ngo zabo zabagirana nongera siyo mu gusozera baze gusobaza umutabana hari inyuma tubasengere mushitse mutaje mutse mutunganira no mu zabo Thank you.
yo ukari kumeza yo nayo nashego hawe yo nitu imana yakamweze itugomba nuko rero umwari Imana abandanye kubaheza zigusubire kuvuga ko abagabo batabashima murabyumvise ko abiguze neza pasiteri na nimenya reka twongere dukomere amashyi Imana cyane kuri ubu bucuruzi ariko kandi babandi badafise urukundo turasaba abajeje icyumba bace bugurura gatoya mu minota 5 tuzoba turarindiriye kugira ngo baze guha urukundo abakunzi babo yesu abishoboye bagomba dusubire gukeza abo basubiye gusezerana amasezerano yabo basezeranye bacubakana kandi Imana ikaba yarahezagiye nimenya Emmanuel na Jacqueline Biguma badukoranije kandi nkashimira ishengero mwese ngashimira umutandukanyi w'umwepiskopi ngashimira Kidikoni Emmanuel aturemeje agasubira kutubwira na cyane cyane abubakanye uko tugiye kubigenza kugira ngo namwe tube muri rya joro ritoyi ngashimira Gertrude yavuye hariya mu Gatanga aje gushyigikira uyu muryango tugashimira Pasiteri Andre yavuye hariya muri Sihafi yaharitse n'umurimo kandi n'umupantekote tumukomera amashyi reka ni byiza cyane arahigira kuko ari yuko hari Imana ibahereze nyabuguru Imana turashimira umwepiskopi yagiye ndabona n'umuryango baje gushyigikira mushiki wawe atabatetereje atabamaramaje yubatse neza n'ubutumwa buvuga neza none rero ishengero mu byaguruke dushime Imana tubayituba rwagageza uri Imana yumva gusenga igira neza ntitugwike bantu ariko turagusabye ngo uduherekeze ujyane natwe tugiye dushishikare kubona umunezero bateguye ibindi bikorwa bashishikare kubona Imana no kugirirwa neza n'Imana ibisigaye kandi uragahezagirwa turagushimiye ku byabaye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu aterana imitima yanyu ibyiziro byanyu bamwabimenya mukunda Imana n'umwana Mukama wacu kandi umuhezagiro w'Imana data twese n'umwana umwiranga ugumane namwe ucane namwe ubazigame ubarinde ubabungabunge iminsi yose mugende amahoro y'Imana
wagwaniriye Morodekayi Esiteri uwo aba umwamikazi Morodekayi wogo ashirwa hejuru Imana ni inshuti nziza batambuka batonyanga Guma kw'isezerano iyo wirorere uzotabagwa amahanga biraba Imana ni inshuti nziza Imana ni inshuti nziza irasenyagura ivyo gusenyaguye iratetura muvyo gutetereje Guma kw'isezerano iyo wirorere uzotabagwa amahanga biraba Uri umugabo Yesu uri umugabo Yesu uri umugabo we wagwaniriye Esiteri we wagwaniriye Morodekayi Esiteri uwo aba umwamikazi Morodekayi wogo ashirwa hejuru we wagwaniriye Esiteri we wagwaniriye Morodekayi Esiteri uwo aba umwamikazi Morodekayi wogo ashirwa bose hejuru asenge urubanza rw'umunezero urubanza rwa yubile muri yubile abandi ibihe byinshi byarenganye ku kiringo nk'icyo gikomeye kandi utagwaye kuko yatubye Emanuel n'umufasiri we atagwaye n'abana biwe batagwaye n'umva yuko ari umunsi w'amashimwe nyakubahwa pasiteri wa paruwasi ya Kabiga byaguruke asengere mu mwanya tugezemo asengere ku kibanza amajambo yose azavugirwa hano hantu ibikorwa byose bizakurikira hano hantu byose uzatereza byose hano hantu byose porogaramu yose ayisengere neza n'ibibondo tuzigama imiryango yabo tugama ishengero twese dukoraniye hano mu kuza hano babonye ubuntu bwawe n'ubwiza bwawe kugira ngo nanone turushijeho gukenguruka muri byose uyu muryango wavuze yuko mu mitima yawe yuko tutogenda muri uwo munezero gutyo ariko bateguye inzimano kandi natwe turazigushimira tugukengurukira muri iki kibanza duhuriyemo ufata iya mbere ijambo rya mbere ni iryawe mwami ibikorwa byacu turabawe uhezagire amajambo avugirwa ngaha uhezagire igikorwa cyose gikorerwa hano hantu umuntu wese ari muri ino nyubakwa umuntu wese ariko araza mwami ibyo bateguye ubuzima babishobojwe nawe ubihe umugisha kandi bitungwe neza dushishikare kugubwa neza no gutwega ariko kandi tunezererwa n'uko Imana ikora neza kuko byose irabitunganya ikabitegeka bikaba bizima byose ni iby'umwanya hamwe mu yandi y'ibitekerezo
neza no ku rupfu anogana n'uruzi maze byabutse hakurya byose angayabonye turabongera kata reka shimwe ni ndirimbo ni isashimwe kiwanzo ikura ni maisumbua amen esa shimwe ego tutakuongera Yesu mami yakoze ikumena wakutu imbere zori imitangaza Yesu tugira amahoro ku mwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko twamaze kubivugana tukiri mu rusengero, uyu munsi uri hejuru nk'umuryango wacu dufise umunezero ntangere, umunezero cyane cyane wo gushimira Imana kuri uyu munsi udasanzwe Imana idushikanyeko. Ijambo rya mbere ku giti cy'iwanjye rigashimira Imana, namaze kwivuga mu rusengero ko ishikanye kuri uyu munsi maze imyaka 60 n'inusu, 60 n'amezi 6 mbayeho. Tumaze imyaka 32 twubatse urwacu. Kubw'ibyo rero turabishimira Imana cyane kuko Imana yarashoboje gushika kuri uyu munsi. Nigenda yasabe maze kubashimira. Jambo rya kabiri nagira shimire umufasha naruke aza hano nige kuba bagabanye ko nazi nazibagi nagira namushimire cyane kuko Imana yabaye umufasha mwiza dukundana. Mu bikorwa byose dukora tujinana turahuza inama kandi tuvuga rumwe. Nagira ngo mu myaka 32 tumaze kubakana ntawurara isura ubundi, ntabwo akangamira ubundi. Ibyo none gaye ibikorwa byo gushimira Imana.
ijambo rya gatatu nagira shimira Imana ko yaduhaye abana kandi aba bana haguruke nk'uko Imana yaduhaye tubaresha ijambo ry'Imana n'impanuro kandi baratwumvira kugira ngo bereke umukuru wa Rwanda shikana iyo niwe mukuru umwaka w'umufi kuko waramukijije mu guheka abantu n'ahantu hatari igitubwira ko ari igisubizo gusa hanyuma uyu yatoranyije abera se n'umuririmbyi kandi birashimisha wa gatanu Diera diyaje mu mpamvu z'ishure hakiri abahiga bakeneye guhera ishure n'urubanza rw'ingenzi bamugiye kugumaga kandi yaratanga uwimwe nasi iyo yitwa gatandatu uwimwe muradubiza kuri primaire mu wa gatanu abandi bose bari muri kaminuza abandi barahejeje abandi muri secondaire rero ndashimira Imana nagomba nongere nshimire uburyo budasanzwe nyakubahwa mwepiskopi wa Eglise Methodiste Libre nashite hano kandi nyakubahwa umuntu icyo kintu yakoze ku muryango wacu Imana irakomeza kukimuhezagirira yamuheza twaba kwicara kumwe n'umufasha itembega tugoye icyo twumva no kumushimira gusa sindakibabwira akizi uyu rero umuvyeyi adasanzwe narakoze nagire nakuba baturabona nagira rero kubera gushimira abakozi b'Imana bose bahagurutse bakaza kudushyigikira muri runo rubanza bakadabasaba byaguruke abishopu abapasitori aho yicaye abapotre bahaguruke aba bose n'abakunzi kandi n'abagenzi Imana ibahezagire byagira ndashimire umuryango mwese muhaguruke abo bose n'umuryango muhaguruke abo bose n'umuryango sinodondagura haguruke reka dukomere amashyi Imana kubw'aba bantu kubw'ibyo rero niyo ndateza mubyagira abanyarwanda n'ubutekereza niyo ndateza reka ndangize ndabashimira cyane uburyo budasanzwe Imana ibahezagire mwakoze cyane nyakubahwa Murangwa wakoze cyane nyakubahwa Murangwa wakoze cyane uyu yabaye marebe bari amaturi inkumi none yaba n'ubu Imana ishimwe Imana ibahezagire mwakoze ndabashimira uburyo budasanzwe muhezagire mugubwe neza Imana ibahezagire Imana ishimwe reka twongere dukoma ku maso cyane haleluya tugira amahoro
tugira amahoro muragore y'abambaye ego ariko igihambaye nuko tubona kandi dushima Imana kubw'uno mugoroba mwiza ariko abana ntibashoboye kubaho bakwiye bose ariko twebwe turiho turi mazima dushima Imana n'ababyeyi bariho bashima Imana rero dushima ku Mana reka mufashe mu kugaragaza Imana yacu rero turanezerewe cyane nta majambo menshi gusa twavuga atari gushima turashimira ababyeyi bacu baritanze ku bwacu baremeye sinovuga ati bambaye ubusa oya ariko baremeye impuzu zirabaherera ko kugira tuba twambaye rero ishimwe cyane turabashimira kuko bemeye kuba ibikoresho by'Imana byiza bemeye yuko Imana ibakoresha kugira ngo twebwe dushobore kubaho tumerewe neza tumeze neza bemeye kurariza kugira tube tube dufunguye haleluya by'ukuri n'ibyo gushimira Imana cyane jya nakunda kwiyumvira Imana uko ari nziza uko ushobora gukoresha abantu ababyeyi kandi Imana ikabaduha kugira ngo bashobore kutubera ikiraro kugira natwe tuzogera hano dushika natwe tube muri ubu buzima bw'ibyo bwose rero by'ukuri turabinezererwa ukuntu uherereye gukorera Imana tunabyita gukorera Imana kuko n'abafise ababyeyi babo badafashwe n'uko twe dufashwe batameze n'uko twebwe tumeze hariho ababyeyi badafise hariho abana batazi urukundo rw'ababyeyi ariko twebwe urukundo rw'ababyeyi twararubonye turaruzi sindiko ndabavugira kugira ngo abana bafashe nabi byari kugora kuvuga nezerewe gusa ariko iyo munsi ndamuvuga shimitse cyane kuko ndazi yuko witanze cyane ku byacu ndabashimiye n'amahoro Imana ibaho gusora umuco rero by'ukuri turabashimiye cyane cyane ntacyo batakoze ku bwacu by'ukuri abana turakora amakosa menshi ariko baragerageje kutwihanganira ntabwo baduhuje ntabwo hari ibyo bahize kugira ngo rikora twakomeje oya ariko barabiduha bakatubwira ati ariko kijya kintu wakoze amakosa mama naramugoreye cyane ngira rero babaze bamutambuzeye byari byo nagoranye mu bana bose tuvugana cyane naragoranye biteye ubwoba kugira ngo niba bakajyana ubwoba ubaze ko ari ibyoba ntaganata nuko rero naniranye rero by'ukuri ikintu cyose kiba ku buzima bw'umuntu n'umugambi w'Imana rero by'ukuri ndashimira ababyeyi banjye nta na rimwe kuva kwaho nitwa jyano ndarangiza ngo nabuzitwe kuva n'igihe naraza n'igihe nari nabishatse kubera kunanirana kwawe ariko ndashima Yesu yagiye mu buzima bwawe haleluya rero by'ukuri turishimye nubwo amajambo menshi bavuga ariko ndashimira Imana yo mu ijuru yabakoreye kuko bose bari gushobora n'Imana yabakoresheje rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha reka mufashe turakorera amashyi